ак терек, көк терек, бизге жаңы стадион керек. Билем. Стадиондо президент өзү отурат. Ооба. Ушинтип айтам деп даярданып баргансызбы? 62-мүнөттө 3-1 утулатты да. Сизди кайсыл убакта алып кетишти? Мындан кийин стадионга керек деп кыкырмайм. Ак терек, көк терек, Кыргызстана жаңы стадион керек. Келатып эле жумушуңузду жасап баштайт экенсиң, мынтип эле. 25 000 кишинин önүндө мен баротуда турган адаммын да. Crazy деп коет. Фенербаченин флагын басам деп. Поленин ортосуна. Чорныйлар менен каяктан эле аралашып жүрөсүз? Камшы Көлбаев. Өмүрүмдө ону бир жолу көрдүм. Чын эле мындай ичине киргенде мындай чорныйлар иштей тургандай атмосфера экенби? Келди да. Келип өзү кафе көргөндөн кийин ызылдап жүргөнүңөрдү билем. Корктум, жалан жок айттым. Мен мындай айттым, ключумду чыгарттым, байке дедим, кечирип коюң. Мен бурая мынча акча койдум. Ключ буякта турат. Мен келеттим да 10 күн evden чыкмай калдым. Эмнеге кетип калбайсың деп сурашса керек. Алга кыргыз, хей. 4-3 уттук. 3-1ден 4-3. Көктерек, сизден бизге эмне керек? Сиздин бизге колдооңуз керек. 2-3 секунд убактыңызды бөлүп, төмөндө подписка жана коңгуроону басып коюңуз. Бул сиз үчүн өтө кичинекей нерсе болушу мүмкүн, бирок бул биз үчүн чоң шык дем берет. Анда бүгүн студияда абдан кызыктуу конок бар. Негизи мындай караганда жашоосунан кино тарта турган адамдар арабызда эле жүрөт экен да. Ошондой адамдардын бири. Эми кинону балким келечекте көрүп калабыз. Бүгүнчө подкастын көрүп туралы. Өзү биздин түрк боордошубуз Кыргызстанда бир топ жылдан бери жашайт, кыргыз тилинде эркин сүйлөйт, сүйөт, жеке ишкер Али Салих Ифласоглу бизде конокто. Саламатсыздар. Саламатчылык, студияга кош келиңиз. Кош булдук. Мени буяка чыгарып калганыңызга аябай рахмат. Аябай мындай сөнүп калдым. Не себептен? Мен 10 жылдыр футбол үчүн кызык болуп жүрөм. Анан демеки көрүнөт да. Бошуна айткан эмесмин да. Сен келмесен, мен гитмесем, башкасы келмесе, кыргыз коромо командамызды ким коллойт дегенимде. Чоң рахмат, сизди биз көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сизди Али аби, мен буга чейин сиз менен сүйлөшкөндө Али аби деп эле сүйлөшүп аттым да. Анан же Али мырза дегеним сизге мындай жакшыраак угулат экенби, же Али жезе деп коеюнбу? Негизи эле сизди мына Кыргызстанда ким деп көп кайрылышат? Бир тууаным деп кайрылышатлар да. Мен 18 жыл мурун Кыргызстанга келгенде бир тууаным менен келдик. Биз бир тууган жумуша баштап кафе жумушун ачып койдук. Заты биздин кафемиздин аты да Таксим бир туугандар. Анан мен азыр Али мырза деп кайрыла берейин, Ооба. Түркчө конушалымбы же кыргызча уланталыбы, кандай? Мен арты кайрылуу болсун, чоң атамдын жакшы бир сөзү бар. Балам, каяга барсаң бар, о жагын күлтүрөсүн, о жагын тилин öğrenip, о жагын тили менен сөйлөшүп кай. Мен буяка Кыргызстанга келген күндөн бүгүнгө чейин мен кыргызча сөйлөшкен жакатта, себеби 18 жыл мурун аябай мындай келгенде эң басит айтканда, мисалы базарга барганда эл орусча сөйлөшөт да мен менен. Мен тандайып калдым да, мындай кыргызча, мен кыргызча аракет кылсам, эл орусча сөйлөшкөндө мен hiç унутмайм да, эсимде жакшы калганды. Эже бир жолу айттым, эже, бана орусча айтмагыла, мен орусча түшүнбөй атам, ана кыргызча айтсаң түшүнөм десем, билем, түрктөр бизге кыргызча öğretет деп, мындай бир жакшы болду. Ben o vakitten кийин мен дедим, мен ар дайым кыргызча сөйлөшүшүм керек. Чүнкү тил бала чакамызга, неберелеримизди, чеберемизди öğretишimiz керек да. Ben mesela Türkçe, конечно, ben Türk'üm. Ama ben bilem, İspanya bilem, Arapça bilem, İngilizce bilem, Kırgızca, Özbekçe, mындай tilleri bilem. Ama eğer ben Kırgızstan'da yaşasam, кыргызча сөйлөшүшүм керек. Ооба, чоң рахмат. Негизи ооба биле, сиз кыргыз тилинде жакшы сүйлөйсүз, кыргыз тилин сүйөсүз, дайым сыймыктанып сүйлөйсүз. Ооба, чында бул үчүн абдан ыраазычылык билдирем. Бирок бүгүн биздин подкастта, мисалы, ошол подкаст өзүнүн максатына, ошол өзүнүн мазмунуна жетүүсү үчүн түрк
тили деле бул аябай бай тилдердин, таттуу тилдердин бири да. Эгерде бир ошол айландырып сөздү ошол чучугуна жеткирүүдө кыйналсаңыз, түркчө уланта бериңиз. Мен ушуну айткым келди болгону. Бирок сиздин кыргызча сүйлөгөнүңүзгө, ошого урмат сый көрсөткөнүңүзгө аябай ыраазымын. Teşekkür ederim. Анда Кыргызстанга келгениңизге канча жыл болду быйыл? 18 yıl болду. Мен artık кайрылуу болсун. İlk 2007'lerde aprel ayında Kırgızstan'a gelgende Чыңгыз Айтматов менен таныштым да. Мен иштеген жериме келип тамак жаздым да. Мындай тамаклар жасаганда мен убакытта бул кафе жугуша ачканда мен почти 7-ci Türk kafesi идим да 2007'de. Анан тамакларды жегенден кийин Чыңгыз Айтматов айтты: "Али, бизде Кыргызстанга мындай жакшы сонун мындай поварлар келетми?" деди. "А мен Түркияда жеген тамакларын азыр буякта жейтам" деди. Аябай сөнүп калдыганда да. Ова кетте мен жаны келгендим да. Бул менин бизде бир сөз бар. Кулагында күпө калат да. Мана бир сөз айтты да. "Балам" деди, "Кел отур" деди, "Мен сага түшүндүрөм" деди. "Азыр сен жаны келгенсиң Кыргызстана. Аябай кыйналасың. Götүрө алмаган проблемдер жашап калсаң да" деди, "Hiç bir zaman unutma. Kırgız eli Алатоонун тоюнда жаны кар жааганда кантип акпак болот" деди. "Бут басылмаган жер. Кыргыздар мындай миллет болот" деди. "Бирлери сени таарындырып, алдайып, бир нерселер кылса, таарынмагыла" деди. "Муну" деди, "эгер менин тууганым катары көрсөң" деди, "жаман адам бар, жаман эл жок болот. Любой жерде, Түркияда да болот, баар жерде." Мен аябай жүрөгүмө бир жерине койдум да бу. 18 жыл ичинде жашаган мынча проблемалерде мен мындай түз туруп сынмадым да. Алтын düşөт, толка карагандан кийин алтын болот да. О вакыттан кийин мен не жашасам айтам, жаман адам бар, жаман эл жок. Кыргыз эли artık кайрылуу болсун. Чыңгыз Айтматовдун айткан gibi de Алатоо дагынын бут басылмаган жерде жааган кар таанеси gibi акпактыр да. Сонун. Анда бул темага дагы кайра кайтып келебиз. Сиздин Кыргызстанга келип, жаш бала бойдон кантип бир жаңы жашоо баштагандыгыңыз боюнча азыр эми сизди өзү негизи көрөрмандарыңыз кантип тааныды, кыргызстандыктар кантип тааныды? Ошол стадиондогу окуядан кийин го сиз эми футболдун аябай катуу көрөрман экенсиз. Жанагы ак терек, көк терек, бизге жаңы стадион керек деген окуя, ошол футбол кайсы матч эле, ким менен ким ойноп атты эле, анан кайсы жылдар эле, ошону айтып берсеңиз башынан. 2022 жылында болду. Майами менен ойногондо биз işte уттук только стадионго бата алмай атты да эл. Анан мындай стадионго бассам сынып калат да, мындай колумузда калатты. А сиз ошол күнү ушинтип айтам деп даярданып баргансызбы? Вообще hiç мындай келген эмес да, мындай ичимден келди да. Ойландым, не кылам деп. Анан бизде жаңы стадион керек да. Анан мен ак терек, көк терек, Кыргызстана гол керек деп кыкырам да. Анан эсиме келип алмаштырайын дедим да буну. Ак терек, көк терек, Кыргызстана жаңы стадион керек деп. Мен буну мындай как 5-6 жол кыргандан кийин туугандарым полностью стадионго жайылып калды да. Стадион полностью стадион керек деп кырганда убакта президентimiz Кудайым узун өмүр берсин чыгып сөз берип, мен о вакыттан айткандан кийин бүтүн стадиондар азыр оңдонду. Жаңы стадиондар чыкатат бүтүн шаарлардын ичинде. Чүнкү футбол бир өлкөнүн күлтүрөсүн көтөрөт, жогору көтөрөт. Жаш балалар, азыркы билесиң, баары 1-2 жашта бала билет, колунда телефон менен жүрөт. Азыр окулда болсун, футболдо болсун, күрөштө болсун, жакшы жерге көтөрүлөт да Кыргызстаныбыз. Анан ошондо Садыр стадион деген дагы чакыруулар, ошо кыйкырыктар болду да, ошону дагы ким кыйкырды, ким баштады? Мен ак терек, көк терек Кыргызстана жаңы стадионго башладым. Onlar başka yerden çıktı da, onlar başka tuğanlar koşuldu. Ama ben işte Akterek, Gökterek, Kırgızistan'ımıza canı stadyum gerek diye başladım.
Анан кийин жаңы стадион деп анан улантып кетишти. Кетишти да. Ооба. Стадиондо президентибиз өзү отурат. Ооба, отурат. Мындай иши болгондо да можно мен милициянын бир туугандарымды таарым айтам, onlar да өздөрүнүн жумушун кылат. Мен жөн эле өзүмө Кыргызстана бир стадиум кылынса, Кыргызстана сиз билесиз, азыр mesela Кудайым узун өмүр берсин, Камчыбек Кыдашевич, президентimiz Садыр Нуркожевич футбол аябай кызыктары бар. Футбол аябай мындай көңүл берип жардам береттилер да. Жаш балалар үчүн баары жерин спорт залдар ачат. Кудайым бүгүн onlar бар, bunlar билет. 10 жылдан кийин башка президент келсе, белки футболго кызыгы жок болуп жардам бермейт да. Анан ошол себептен мисалы мен да бир ой айткандым. Жаны болгон стадиондун ичинде бизнес центр болсун, гостиницалар болсун. Толка 3 айда бир футбол эмес, ар дайым ояктан прубыль түшсүн футболго. Мындай футбола болсун, анан кийин күрөшкө болсун, баары жере жаш балаларыбыз, жаш кыргыз бир туугандарыбыз мындай, мен ар дайым буну айтам да, стадионго барганда да түшүндүрөм да. Базан командалар менен сүйлөшөм да, Манас атанын тохуму мындай сынмай атат да, жылмай атат. Басыш керек да. Ар дайым мындай келген конактарды жакшы тособуз. Утуп жиберебиз. Ама Манас атанын тохуму сынмай атат. Ар дайым күчтүү болуш керек да. İşte бу жаш спорттан келет. Темелден тренерлер, muallimler жакшы тербие менен жакшы үйрөтүп койсо, Кудай буйрса, Кыргызстаныбыздын флагы ар дайым номер 1-де турат. Жанында ким турса турсун да, ама номер 1-де футболдо болсун, күрөштө болсун, боксто болсун, любойунда Кыргызстаныбыздын жигиттери, Кыргызстаныбыздын кыздары өн жакта турсундар. Ошол сиз жаңы стадион керек деп, азыр мына жаңы стадиондор курулуп атат, ооба, чын эле футбол көңүл бурулуп атат. Мен деле көркөлүм кече. Анан мен дагы футболго кызык футбол ойноп баштадым. Айрым эрежелерди үйрөндүм, аябай кызык турбайбы? Анан биз азыр футбол кандай болуп атат? Бизге азыр көбүнчө күлкү болуп атат. Багы башыбыз жетип атат, ошол жерден ошол жака тебиш керек, бирок пока бутубуз жете элек да, биз аябай күлүп атат. Азырынча биз ойноп эмес, күлүп эле чарчап калып атабыз. Ошол жерде багы жаңы стадион керек деп кыйкырдыңыздар. Сизди кайсыл убакта алып кетишти милиция кызматкерлери? Кантип алып кетишти? Сразу да чыкалеким ичинде карбадылар. Мен өзүмүн да хукукуну жакшы билем да, аз-мазда мындай айттым да, кармалар эмессиз дедим. Кармалар дегенде мен түшүндүрдүм. Мен сөккөн эмесим, жаман сөз айткан эмесим. Буну айткандын мындай туура эмес болгонун да билген эмесим. Бул футбол, мен только Кыргызстанда футболго кеткен эмесим. Мен Түркияда, Европада менде көп мындай футболу аябай кызым. Өзүмүн хукукуну билем да. Мен өзүм билетим менен, акчам менен киргенде, о жакта не кылышым керек, өзүмүн жеринде отурушум керек. Hiç bir neste ыргытмайышым керек. Мындай как поленин ичине кирмейишим керек. Буну кылган эмесим да. Потом аякта туугандар, мен только кыргызча сүйлөшөм да, жазганы билмем да. Анан мен айттым, onlar жазды. Ошол эле жерденби? Ошол жерде жаздым. Анан мен де чалдым да. Не деп жаздыңыз? Мен атым Али Салиев Лозоğlu. Bundan кийин стадионго керек деп кыкырмайам. Анан убакытта айттым, эмкинде Тажикстан менен ойноттук да. Анан айттым, эмкинде Тажикстанга келмем дедим да. Мен келеттим да, айылым жибермеди да. Айылым айтты, бала чагамыз бар, чоң айтыш керек да, сен не барып жөн эле. Мен айттым, мен күймесем, сен күйүп калмасаң, кантип свет болобуз да. Анан мен сынбаш керек да. Туура, ооба, мен айтам, таарынган эмесим, билем. О вакытта туугандар өзүнүн жумушун кылды, милиция туугандарыбыз. Ама yani айтмайыш керексе, айтып калсалар да айтмайыптым да. Ama benim айтышым керекти, çünkü bize gerçekten stadyum gerekti da. Çünkü gelgen konaklar, mesela Japonya geldi. Bizim Galatasaray komandasında oynayan Nigamato vardı. Bunday başka komandalardan çoğun futbolistler gelip de. Ben aytam, biz onları жақсы тособуз, отабыз, жиберебиз.
Yani her daim 90 minut men stadyumda da 3 gün zubum жок болуп кетет да, мындай кыкырганда. Мен 90 minut токтомойм. 90 minut киме мындай пресс кылыш керексе, судьями, судья кыкырам. Мисал, биздин футболисттер сразу жолту берет, башка командая бермейт да судья. А мен жиним келет да, инглизче болса, арабча болса, любой судья hangi мемлекеттин судьясы ise o tilde ona акырында чыдай албайт, аркайы карыят да, мисал, судья. Ким мындай өзүнүн тили менен сүйлөшөт? Себеби биз как футболдун ичинде жаман сөз айтмадан мындай ичинде пресс кылышыбыз керек ки утушубуз үчүн. Мисал, geçen bizim жаш Koroma командасы ойнатты. 62 минутта 3-1 утулатты да. 17 жашта жаш балалар да. Анан bizim туугандар карасам чыгатат. Мен акырында рахмат менин кичинеге огаттылар да. Мен айттым, туугандар, каяка чыгатасыңыз дедим. Ай, bizim балалар утулатат. Бир туугандар дедим. Toya varatасыңыз, 5 parmak жемеден gitmeye atasınız dedim. Hazır dedim, daha yarım saat var. Bitelik. Biz dedim işenmezsek, biz soranmazsak Kudayım kantip yardım versin bize dedim. Davay dedim, жаш bağlara bunday. O vakitte canlı bir ır çıkarttım. Utsa da utulsa her daim Kırgızstan. Utsa da utulsa her daim Kırgızstan. 5 minuttan keyin stadyumun polnusu bunday kıkırgana başladı. 90+2 ne oldu bilesiniz mi? Bizim Kırgız bir tуугандар 4-3 uttu da. 4-3 uttuk. 3-1'den 4-3'e. İşte biz işenişimiz gerek. Biz düşün, yürekten işenişimiz gerek ki. Biz işenmezsek kantip o bağlar. Mesela geçen Özbekistan'la oynadı bizim kızlar. Karşı Özbek tуугандарımız. Toka Pole'de tuğan yok. Bana aytatlar, Türkiye'ye gelsen ne kalasın dedi. Ben evde jatam dedim. Ошол сизди соңку жолу ошол Кыргызстан менен Өзбекстан кыздар курама командасынын футболунан кезиктирдим да. Анан өзү оюнга көп болуп отурганбыз, анан эле бир убакта карасам стадиондо өзүнчө эле бир шаңга бөлөнүп эле бир кыйкырыктар башталды. Анан мындай карасам, баягы Кыргызстан менен Түркиянын желегин бириктирип алып, көтөрүп алып, бирөө келатат. Сиз келатканда эле мындай образда келет экенсиз, келатып эле жумушуңузду жасап баштайт экенсиз, мынтип эле дегенде эле анан Кыргызстан деп башташат экен өздөрү эле. Сиз ошондо бир да футбол калтырбайсызбы? İşenesizmi? Men evlengen gün Үйлөнүү тою болгон күнү. Июл'ün 16'sında o gün futbol vardı da ben o gün ayalıma tort alıp gül alıp ayalım götürdü de geçker onu kafeye götürem deyip de ben ayttım, geçirip koy dedim, can bugün Kırgızistan'ımızın aybay bir 30 kerek bir futbolu var. Ben oyaka varam. Sen sürüyorsan bunda mı atasın dedi. Varasın mı? O dedim, ben futbolistlere söz vergenim dedim. Ben oyaka varıp onlara duh verişim gerek dedim. Biz eğer ki varmasam dedim. Biz misal o vakitte Filistin'le oynadık. Yani Filistin'i 2-1 uttuk biz. Otom Özbek tуугандар менен ten kaldık. Anın ahırında Sri Lanka menен oynadık da. Biz utuşumuz gerekti. 6-0. Ben bilem de yüreğimden daha şu gündüz Özbek tуугандар Filistin'le oynagan da 1-1'di. Ben ayttım, kapap olmayın. Özbek tуугандар siz utasınız 2-1. Tolka biz geçinde Sri Lanka'ya 6-0 utaz. O zaman biz promoy çıkaz dedim. Ha, gülüp kaldılar vakitte tууганlar. Geçinde biz men daha şu poloya çıkanda ben 6-0 bilettim de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüreğimden siz ayalım da buna beni gelip sen aytat, bizim en jakşı günümüzde bile futbol atasın. Ben dedim, ayda çok bir Kırgızistan'ımız var da bir futbol koruma komandamız var. Onu da kollayış gerek. 2 cuma ayalım tarın. Ama başka şeyim yok da ben ayvay Kırgızistan'ım suyum da yani yüreğimden de kolumdan bu gelet de benim. Yani, siz futbolga atayın çakırуу менен келесизби же мындай өзүңүз атайын даярданып ошол күнү башка план койбой билет алып ушинтип келесизби?
Айткан gibi ben программа чыккандан кийин даяр болом. Өзүм флагыны үтүк кылып, мындай өзүмдүн кийимдеrini даяр кылып, билетимди өзүм алам. Мен бир жол биле 10 жылдыр бир жол биле мындай 5 билет акчасыз кирген эмесмин. Бул менин мындай принципим да. Мен эч кимседен күтүп турмайм да. Bana bilet versinler. 10-20 bilet lişini alım. Jolda gelgende jolda. Жақсы futbol mu var bugün? Bilmeyen köp kişi var. Biz de gitsek болады. Kança kişisiniz? 2 kişi. Серьезно айтат. Dedim. Verem. Jolda. Biletleri taratıp jolda. Anan gelem dedim özüm. Aytırım gölde bir tamçı oluş gerek. Bunda kolumdan bu geldi. Bizim komandaya aslında bana okşaş bir bunday moral bergen bir kallegenin içine bir adam gerek. Çünkü bazen o futbolistleri конечно özüm federasyon prezidentimiz olsun, trenerler olsun, adeline çoğuluş болады, айтат. Только мен misal göçöden biri gibi görünümde. Ben aytkanda başkaca болып kalат да onlar. Аябай сезимleri başka болады. Жакшы, сиздин өзү Кыргызстанга келишиңиздин себеби дагы футбол да. Ошол башынан айтып берсеңиз өзү кандай үй бүлөдө төрөлүп чоңойдуңуз? Ben atım Ali Salihifloz oğlu 20 Mart 1980 yılında Hatay ayılında dünyaya geldim. Жана жер тербеген benim atam, çoğun atam Of'tan gelgen. Trabzon degen Of ayılı var. O vakitte bizim Hatay ayılı özünün Respublika, özünün prezidenti, premier ministri, özünün parlamentosu bolgan bir жерdi de. Özünün özüce memleketti. Bizim atamız Mustafa Kemal Atatürk artık ayrılık olsun özü Hatay benim vazgeçilmez meselem deyip kaza olmadan 6 ay burun oyaka varıp bu problemi çeşken kişi. Sebebi eğer ki Atatürk oyaka Türkiye'nin başka yerinden Türkleri oyaka koymasa özün referandum bolup kalgandı. Referandumda %51.8% Türkiye'ye koşuldu. Kalgan 48.2% de Suriye'ye koşulalım degendi. O sebepten Atatürk'ün oyaka koygan Türklerinden biriyiz de. Biz oyaka göçüp gitken Türklerdeniz. Ama ben Hatay büyüyüp oyakta çoğuldum. 20 yaşıma geçen. Futbolu kızım vardı da. Ben de yaş mezginde Baroto'da durattım. Atam bana karşıydı oynagan mı? Öğren, özüm cumuş öğren degende ama ben hazayinlere aytattım. Eğer beni futbola civermeseniz ben işlemeyeyim. Yani işlesem işleyeyim. Ayvacak şey. Futbola varışım gerek. Cuma'da 3 yol Tirnovka'ya, bir yolda futbola attı da. Bana razışeni veretlerdi. Bu şefler hazayinler bana razışeni veretti. Ben barattım. Bir yol misal gidişim gerek futbola. Atam da benim işlegen kafenin önünde işledi. Siz kim bol işteysiz? Ben power işlem. Atam da benim kafenin önünde parkovçik işledi. Anan razışeni vermedi. Bilet de. Ben misal power giyimiminin kafeden çıkarttım. Atam beni tekşir et kayaka varganımımdayı. Ben musurun içinde taze paket koyup özümün futbol oynagan giyimlerimi koyup potom onun üstüne musuru koyup normal power giyimi de atamın gözünün önünden getirdim de atam bilet de bu musur dükkanına gidelim. Ben o ayaktan musurun ayaktan sumkamı alıp futbola gidettim de 2 saat futbol anan gelip gelettim de bir yol atam beni sorsa yok hazayını sorat Ali kayakta dese hazır gelet özü bildi. Ben polede futbol oynuyorum. Penaltı kullanatlar. Ben de özüm bundaydım da burada Baroto'da oynayan kişilerin izlettim de çoğun yerlerde izleyen bunday, oynayan Baroto'ları bunday, kalecileri tegenim Türkçe'de kaleci de onları izleyip kantip karmalayıp izlettim de bir yol arkama bunday dönüp gözümü cavıp bunday kartal kıldım. Anan özüm bunday konsantrasyon bolup da konsantrasyon bolup bunday kılsam arkaya kayrılıp gözümü açsam atam durat da ayakta. Korktum da hazır girit de vay.
Мен корктум да. Судья айтат, давай тургула десе. Мен кантип кылacağım bilmiyorum. Атам айтты, эгер onu гол жесең, кечинде деди сени эба киздирмейм деди да. Мана каршы болгон атам, o жакта бана şey oldu. Анан мен bu жакта бир жарам бар. Мындай көрсеңиз мына. Бул жара o penaltıda болуп калды. Мунча аябай концентрацион болдум да. Bu аткан киши аябай атканда мен мындай учуп, мындай 2 метр 47 сантим учуп чыгарганда башым тире тиіп қалды. Баягы тиренин аркасында кичинекей şeyler var да. Башым аяка буруп түшүп калдым да. Ама куртардым да. Гол боло элек да. Баягы кан чыкты мындай. Атам мана дух берди да. Эгер утсаң эба киздирмем деди да. Анан ошентип атаңыз каршы болбой калды футболго? Каршы болмой калды, ама менин бутум сынып калды. Üç yerinden sınıp kaldı. Ошол жерде сындыбы? Yok, andan bir aydan keyin başka bir тренировкада кыларken futbolda бутум сынды. Анан аябай мындай жакшы бир воротойдум да. O vakitten keyin futbol kursakta uyurmayet deyip özümün jumuşuna kayrıldım. Andan keyin zaten armiyana vardım. Armiyaya gitkenden keyin bunday veteranlarda oynayattım da. Только как тренер катары дух берген daha жакты бар да. Yani var опытым бар. Mesela futbolun içinde kantip men misal 25.000 kişinin önünde men Baroto'da turgan adamdım da. O vakitte bunday buncha köp kişi seni bunday kıkırıp bunday kılganda da bunday korkmayıp, stres kılmayıp altından çıkan öğrenip kalgandım. Bunu aytatlar toplum psikolojisi de. Çünkü bizim Türkiye'de futbolda, mekteplerde yaş mezgilde bağlara öğretetler de. Bunta biri sana jaman söz aytsa, bir neste olsa, bir şey hiç de bunday vuruşma iş gerek. Bunday sen vuruşsan судья sana karta verir de. Mesela eğer futbol oynaganlar görmanlara menen söz bulup kalsa, судья gelip futbolistlere kart berет, görmana kart vermeyet de. O sebepten futbolistler bunday özünün şeyini alıp эмоциясын kontrolünü kılış gerek de bunday. Ошодон кийин анан futbol ойнобой калдыңызбы? Oynamaya kaldım. Aynen bir yıl 2017 yılında Kırgızistan'da veteranlar komandası oldu. Biz Beşiktaş komandasının oynayıp kaldık. O vakitte burada Kırgızistan'da Kant'a varıp oynattık da. Aybay jakşıydı da. 35 yaştan 40 yaşın büyüdüğü kişiler boldu. Varıp oynayattık da. Tolga'nın Cumuş varatında bir de artık hazır 46 yaşa geldim de yani kıyınal atasında buradaki gibi olmadı. Ama aytkan gibi futbol bir тренировка için jakşı. Kıyınalmagan jakşı da. Ama men ayttım ya futbola varganda 2 saat kıkırıp bunday kılganda тоже тренировка кылам да. Анан кийин мындай айыл чыгарып Кыргызстан эмоцияны чыгарып жеңилдеп өзүңүз да. Ооба да. Анан ак терек, көк терек Кыргызстана гол керек. Алга Кыргыз, hey. Анан Кыргызстан sen köp yaşa, canımız feda olsun sana. Hiçbir neste almaşılmaz seni söv. Şu dünyada deyip bunday Türkçe menen Kırgızca aralashtirip bunday yürekten de kak bunday görmanlar da göret de özleri de başlayat, özleri de biz menen söyleyet. Mesela ahırında ayttım Kırgızstan Alga Kırgız, şampiyon Kırgızstan. Bunday bize motivasyonu götürüş gerek. Canı ırdılar çıkarıp aytış gerek de. Benim cumuşum da bu. Жакшы. Ошондо кандай үй бүлөдө чоң ойдуңуз? Атаңыз менен ата-энеңиз тууралуу айтып берсеңиз. Кудайым uzun ömür versin. Atam менен апам. Biz 7 bir doğanız. Evet. 2 ecem. 3 ulu baykem. Ben kişineki bir çıkan vardı. Biz 7 bir doğan olduk. Benden morun apam 2 yol ikiz töleyip kaldı da. İkiz de kaza oldu. Bir yol ikizler 3 ay yaşayıp kaza oldu. Andan keyinki yıl toca apam da 2 ikiz bolup kaldı.
тоже каза болуп калдылар. Биз Хатay деген айылда жашаттык. Şu Azat жашат тоже şu атам 2,5 жыл мурун сизден алыс болсун бизде жер титреши болуп калды. 463 туган каза болду o вакытта. 17 туган тапылмай калды. Тени жок тапылмай калды. O вакыттан кийин мен ачык айтайм да, мен 42 жашыма кечен 43 жашыма кечен акчага кызыгы болуп, чоң машина алып, жип билем, квартирам болсун деп жүрүп кен адаммын да. O жер титрешиден кийин, мынча туган каза болгондон кийин мен акчага кызыгым калмай калды да, машинада кызыгым калмай калды. Аябай. Өзүңүздүн бир туугандарыңыз, ата энеңиз аманбы? Элхамдулилля. O da saat erten 4:16'da birinci yer titreşi, birinci yol yer titreşi болганда atam ben baykelerimi, ecelerimi, jengelerimi, jegenlerimi bizim Sera деген bir bunday kışında apam bana duragursi koyat da bunday şey içinde, o plasmasın içinde. O yaka gizdirip koydu da atam. Anan saat erten tan болганда saat 8'lerde gün açılganda karasılar evde işteke yok. Evler işteke normal, işteke yok. Atam gizdirmedi. Anan benim jegenlerim, jengelerim, baykelerim айтат, ата иштеге жок да, киргиле да, кирип чыгалы. Атам жок dedi. Мындай байкелерим айтты, сиз киресиз бир-бирден. Давай, мисалы, акчаларын аласыңыз, алтындарын аласыңыз, мындай өзүнүзгө жорган, жатак не барса бир-бирден алдырды да. Gizdirmeye kaldı da tuğanlarım yaşa ama karasan evde işteke yok. Saat 12:30'da gündüz bir yol daha yer titreşi olup kaldı. Kim evde işteke yok, eşik soğuk deyip eve girgen bolsa ikinci titreşide düşüp bağrı için altında kaldı. Atam gizdirmegenden sebep benim bunda çekirdek aile degen baykelerim, ecelerim, jengelerim elhamdülillah aman kaldı. Ama men apamın ecesi, baykesinin balası, nevresi, atamın tuğanlarının bunday tuğanları girip evde hiç de yok diyenler artları kayrı olsun. Biz oylansanız bir Bakıron 15 kilometre bolot mu? 15 kilometre. Gözünüz görmedi de. Жанагы Фенербахче менен кимдин оюнуна бардыңыз эле? Кайсыл матч эле ошол? Мен Türkiye'den çıkkamın sebep Fenerbahçe menен Denizli. 2006 26 yaştaydım. 26 yaşta. Ben aslında o vakit İstanbul'daydım. Galatasaray menен Kayseri oynuyordu. Benim Fenerbahçe Denizli'de oynuyordu. Ben İstanbul'da Ali Samiyen degen futbol komplektinin içindeydim. Ben o gün o ayakta niye durdum bilesiniz mi? Ben Fenerbahçe şampiyon bolup deyip, ben de Ali Samiyen'de Fenerbahçe'nin flagını basam deyip, polenin ortasına. Ben dahirdim da, açıkta bunday. Fenerbahçe o ayakta şampiyon bolup, ben de Ali Samiyen'de poleye Galatasaray'ın ortasına, Cüre'nin ortasına. Çünkü bizde burada Galatasaray'ın treneri vardı. Sunus degen bir trener vardı. Fenerbahçe'nin ortasına Galatasaray'ın flagını koydu da. Ben o gün Fenerbahçe'nin flagını koyup diye kütüp durdum da. Futbol Galatasaray 3-1 uttu Kayserispor'u. Fenerbahçe'de Denizli'mden 1-1 kaldı. Anam ben вообще işteke kalmadım. Jattım ayakta da. O vakitte 2 televizör vardı. Televizörün bunday poladaki bunday futbolistlere bunday mikrofon bergen adamdan da alıp mikrofonu berettim da birine. Misal o vakitte Hakan Şükür vardı, Hasan Şaş vardı, Frank Tepur vardı. Bunları aytıp berettim da bunda ayt kıladım. Özü aytat şampiyon bolganda söynet bunday. Toka mende настроение жок. Bunday duram. Rejiden aytat gül dip gül bunday men kulağımda bardı da rejiden işte gül aytat. Kantip gülüm de benim komanda otulup kalgan mana jakmagan komanda şampiyon bolgan dip men настроение жок. Bunday turattım da ahırında geçkide jumuş bitti. Ben eve vardım. Uktay almıyorum. Ertesi gün cumuşa çıkmadım. Hazayını aradım. Ben cumuşa gel almayayım dedim. Uğratam dedim. Bir de 10 gün evden çıkmaya kaldım. Tamak yok. Ne tamak varsa önce ukta yattım. 11. gün eşiğe çıksam gazeteler 10 gün ötkende 10 günü şu gazetelerde jatat. Şampiyon Galatasaray şampiyon. Kayağa gitsem flag var bunday var. Dedim ben giderim dedim.
Каяка gidiyorsun? Хозяин dedim, ben işlemiyorum dedim. Ben Türkiye'den giderim dedim. Kayaka gidesin dedim. Bilmem, airporta varım dedim. Airporta vardım. Mesela Türkiye Cumhuriyetlerde vize, Türklere vize uygulamayan ülkeleri karasam, o vakitte Özbekistan vize uygulattı da. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan. Tacikistan'a onday atkaz kalıp, Kırgızistan, Kazakistan deyip akça minen atsam, tura minen attım. Tiyin minen. Kırgızistan geldi. Bir yol daha attım. Şu Kırgızistan geldi. Men açık aytım, men Kırgızstan'a gelgenin жыланiyam yoktu. Ne sebepten hazır aytım. Ahırından bir aksakal girdi. Daha airporttayım da, sumkam var, pasaportum. Aksakal dedim. Men bunday bir oyun var. Ben işte Kuday buyursa bir memlekete gidem de tolka siz bana yardım verseniz bu tini atıp koysanız dedim. Kırgızistan mı, Kazakistan mı desem kayıqadır. Bunday beni karayıp Türkçe aytıp koydu. Balam, sen akli melekelerin yerinde mi? Sen bunu nasıl kılacak, nasıl yapacaksın sen bunu dedi ya. Yani ben sana bunu aytsam sen yapacak mısın? Evet dedim, yapacağım dedim. Bir atsak Kırgızistan geldi. Ben kişineki biraz düşük aldım. Niye dedi sövme etasın? Ya abi dedim. Gidin, ben Galatasaray yüzünden ülkeyi terk ediyorum. Gideceğim ülkenin bayrağı da sarı kırmızı da. Mesela Kırgızistan'ın flagı жёлтый красный da. Kazakistan'ınki как Fenerbahçe'ye okşaş da. O sebepten de bunu bilmettim de gelgen kayakta gelimde. İşemedi. Hazır bileti alıp gittim. Airport'a gelgenden ayttım, beni Türeski kafeye götür dedim. Токтоп туруңуз, эми ушул жерден сиз бир футбол үчүн өлкөдөн чыгып кеткен мындай crazy деп каткан. Өзү түрк туугандарда аябай футболго ушундай берилүү менен күйөрмандык кылышат. Алардын арасында Фенербахчанын күйөрмандары чынында мындай башкача да, мына сиз ошонун бири экенсиз да. Кээ бир учурларда баягы мушташып дагы кетишет, прям стадион бардыгы ушундай толкунду кармап турат го, мындай футбол да. Аны эмнеден билем, мен жолдошум дагы ал Галатасарайдын күйөрманы, анан дайым айтып берет да, мындай болду деп, анан ошон үчүн мен ошодон улам билем. Анан Галатасарайдын күйөрманы десем кетип калбаңыз азыр. Жок. Анан аэропорттон түштүңүз. Каяка бардыңыз? Эмне кылдыңыз? Билбейсем, бул жакта эч ким таанышыңыз жок. Турабы? Ооба. Bu taksiye beni bir Türk kafesine götür dedim, ayttım. Türk kafesine. Ama Türkçe aytıp koydum da. Bir Türklerin bolgan kafesine alıp koysanız dedim. Türkçe desem. Ama ben bir Türk kafesine alıp koydular. Erken daha ben saat 5'te vargansam açılelekte. O yakta oturup açkanından giyin. Türk kafesi de oturup tamak yedim. El Türkler gelgene başlayıp kaldı da. Tanışıp canı gelgensin o bunday deyip bunday. Ahırında bir yer yaptım. Adam o kafede görsem, karasam 5 kilogram şavurma koygan, az koyat, geçke geçin bitmeyet de. Karasam Adana cazayet, farş menen cazayet, Adana bunda cazamıyet da. Lahmacun cazasa başkaca da. Men tanıdım da bu kantep cazayet bundaydı. Bir cuma işteki aytmadım da. Krent katarı var. Kayakta yaşap atасыз? O yakta girgenden geçin, o yakta işlegen administratora jakın jerde ev var mı arende bergen deyip bir jeri bir ay arende aldım da, bir aylıkta. Anan gününe gidip kılattım da. Ahırında bu kafenin hazayeminden oturup ben ayttım, bu şavurma niye bunda cazatasın desem. Ben gelgende 2007'de şavurmayı mikronovkanın içinde ısıtatlardı da. Tostur yoktu Kırgızistan'da. Saç degen yoktu. Anam ben bir cuma 10 günden keyin kişinin hazemine oturup söyleştim de ben ayttım, bu şavurma doğru emez, bu lahmacun doğru emez, bu Adana bunday bolmayt, bu tamaklar bunday bolmayt. Ama desem ben bilmem dedi, bunça bilem dedi. Özü de mebilcikti de, doğru emez de. Şu hazır işletti. Toca mebilcik desen anan вообще tamak pişir almaydı. Ama bana okşaş poğurlar menen işleyip koydu. Bana aytıp koydu, eğer bunday özün şey yapsa bunday kıla dedi. Kak sana 40% vereyim. Bunday
зарплата эмес 40% менен иштей бер деди. Макул дедим. Сен бир ай мени көр. Бир ай эгер мен жумушуну %100% götürmesem dedim, мындай тамактар жакшы болмаса, анан иштемес dedi. Макул dedi. Мен өзүмө ишенем да, мен өзүм билген жумуш. 2 жума ичинде шаурма 90 kilo et koyganım, 5 kilodan 90 kilo. Kurissa'dan da 30 kilo. Şavurmayı bir ayda. Ha ne kıldım bilirsiniz mi? Türkiye'den toster getirttirdim. Saç getirttirdim. Men özümün sistemasına jaraştırdı. Toster alıp gelip şavurmayı tosterun içinde cazagana başladım. Kırgızistan'a 1-2 yılında вообще hiç kimse kılmadı. Lavaş, saçın üstünde lavaş cazagana başlayıp kaldım. Şavurma bir ayında başkaca oldu. El bunday şavurma jеген emesi de. Andan keyin, şavurmadan keyin sulu tamaklara girdim. Bizde aytkanmıştı. Tamakları almaştırıp koydum. Başka tamaklar cazagana başlayıp kaldım. Onu bitirdim. Şaşlığa girdim. Şaşlığı almaştırıp koydum. Mesela Kırgızistan'da şavurma arabi degen, sultan sarma degen bari şaşlıklar vardı. Röbriş, pirzola, aserti şaşlık var. Bari vardı da. Toka sarma sultan menen beyti sarma vardı zaten de. Ama sarma sultan menen arapski şavurma Kırgızistan'da yoktu. Ben siz onu özüm kıldım. Göğü kişi aytat da misal Kırgızistan'da senin baylığın ne degende men bu 18 yılda benim baylığım 10.000'den aşkan Kırgız bir tuğana kafe poğur jumuşunu öğretken buldum. Onu öğrettim. Benim de baylığım bu. Баягы жыйынтыкты, результатты канча убакытта көрсөттүңүз? Не болду? Хозяин не dedi? 2,5 yıl işledik. 2,5 хозяйнмен işledik. Жакшы болду. Мана sen benim братчыкамсың. Жакшы мындай жумушу көтүрдүм да. Биз экинчи филеyi ачабыз деп hareket кылдык да. Bu акча да. Başka ortaya girgende men Kudaya şükür hiçbir vakit adamlığımı, жақшылығımda, dostluğumu akçaya almıştırmamda. Benim için dostluk, adamlık önde gelip de. Ama o bir tuğanımız şu az da Kırgızistan'da cüret de yüzüde. Akçaya kızı olup benim arkamdan başkaca nesneler kıldı da. Bir yer açalım dedi. İkinci file degen pavilyon açtırdı da bunda. İçindeki kafe işletiriz. İkincisine pavilyon. Anan ayıttı da sen pavilyonda işle 50% falan. Bu jakta da 40%'ini işlet. 6 aydan keyin bir karasam bunun niyeti başkaca da. Biz buluştuk da. Ben 6 aydır işletem pavilyonda. Ona akça verdim. Özü kafede işlese akça tapmaya kaldık dedi. Ben de biraz o yakta жүрген администраторға, официанттарға ай сайын акча береттим да. O yakta kança жумуш болгонун мана жазатылап беретилерди да. Мен де мен өзүм жумушум бу да. Анан өзүнүн титрагы менен менин титрагым арасында разный көп болду da. Biz misal bugün 20.000 so'm satkanız özünün titrağında 5.000 so'm жазган. Doğru emez deyip desem, sen kim bolosун dedi bunday deyip meni eşikке koydu. Ben de o vakitte ayalım menен tanışkandım da. Daha evlenektim de. 2009 yılı. 2008'de biz ajrashıp kalıp yani işlemeye kaldık. Ben Türkiye'ye vardım. Benim İstanbul'da Sultanahmet degen yerde eski bir evim vardı da 3 taş. Hiç unutmuyorum da 2008'de 209.000 dolara sattım da o 3 taş İstanbul'daki evi. Hazıra 5 milyon alamayasın da 5 milyon dolar alamayasın. Ben 209.000 dolara sattım. Kırgızistan'a ilk getirgen akçam o oldu benim. O menen gelip kinotiyatr Aktepe'nin canında kafe taksimi açtık da başka menen 209.000 dolara özü gütüp durdu da benim bunday uvalet kanda Ali gidet deyip oylandı da. Men ayalım menen tanıştım da Kırgızistan'a söydüm. Pagodası jakşı, eli jakşı. Aytkan ya Cengiz Aytmatov menен tanışıp koygandым. Men sınma işim gerekti da. Kaldım. Siz ошол кафеде иштеп атканда Чыңгыз Айтматов менен тааныштыңыз. Жанагы жерде 2007-жылы. Андан 2008-жылы эле Чыңгыз Айтматов өтүп кетти. Siz үлгүрүп калган экенсиз. Ооба, zaten мындай айттым я 2007-де ilk келгенде айтып койду да, я мынча жакшы поварлар Кыргызстанга келетми деди. Мен мындай жакшы тамактарды Истанбулда жейип калгандым, Анкарада жейип калгандым деди да. Анан мен де
Билмейм да, айта алмайм да. Менде, конечно, менден улуу байкелерим барды, туугандарым барды, жакшы поварлар болуп калган да, жакшы адамдар да келген сөзсүз. О вакытта бизге мындай насип болду да. Анан Таксим бир туугандардын биринчи кафеси ачылды, Ооба. Жакшы, канча жыл иштеттиңиз? 13 жыл кинотеатр Актоберде иштеттиңиз. Анан не болду? Бул окуяларды билем. Бирок 13 жыл иштеткенден кийин ал жер кантип бердиңиз сноско? Ызылдап жүргөнүңөрдү билем. Тартышып жүргөнүңөрдү билем. Кандай болду ошол окуя? Башында айтайм да, жаман адам бар, жаман эл жок да. Bizim хозяиндар мени аябай алдайып салды да. Али, билмейм, можно bizim апамыз барды да. Bizim хозяиндардын апасы да. Бана айтат, Али, benim 3 erkek балам бар, 1 кызым бар, сен benim 4-cü баламсың дейт. Мени мындай апалары да жакшы көрөт. Чүнкү айтат, Али, балам, сен бу кафеге аренде алгана кечин, менин келинчектерим, балаларым hiç biri иштете алмайт да. Постоянно менден акча алатларды. Бир күн плюсқа чыгып, биз акча таптык деп келген эмездер деди. Сен бу кафеге алгана кечин. Анан бана аренде бердилер. Анан мен кафе 2 жыл мындай майда чүйдө иштеткенде акча коюш керек да. Мындай акчасыз бир жумуш болбойт. Yani Кыргызстанда как бизнесмен катары эгер жакшы бир жумуш кылам десең, анан акча коюш керек. Мен о zaman bizim ömrü uzun bolsun, bizim Türk pasolumuz vardı, Metin Kılıç деген. Ama özü aytattı bana, Ali, sen tamakların aybay жакшы. Только мен башка мемлекеттин посолларын алып келемем dedi. Sen мындай жерин мындай эски, мындай как Ош базарына жакын дегенде вообще kimse келмеди да o вакытта. 2009-2010 жылында. 2015 жылында мындай болгондо мен турецкий посолдун өзүнүн духу менен Турциядан кредит алып келдим. $750.000 o вакытта. Bizim o кинотеатрдын жанындагы таксими son bir таксим жазып калдым да. Шаһрдын ичинде бир кафенин ичинде юрта болгон тек кафе Таксим бир туугандар кафеси. Ичинде 150 киши баткан юрта. Ичинде фонтан, детский отдельно, шаурма жери отдельно, гамбургер. Мындай как аябай son bir бизнес кылдым да. Göz almaganlar болду да. Мен жакшы мындай жакшы. Мен посол bütün чогулуштарını менде кылгана баштап калды. Bir жол 4 мемлекет. Кыргызстанда 4 посол болса. Yani мындай атын айтмасаң, айтсаң да болот işte. Китайский посол болса, иранский посол болса, американский посол болса, корейский посол болса. 4 посол болса bir günde банкет бергендер. Аден назарда. Hiç birini görmediler. Özünü birbirini görmedi. Aşağı o burnu düşkende birbirlerini göretlerdi da bunday. O vakitte şok bolup kaldılar. 4 memleket bir kafede. Ayvay son kafe bolup kaldı da. Hazayinler, Kırgızlarda bir söz var. 2 tağ buruşat ortada çımın ölet deyip Akmatovlar menen kinoteatrın hazayinleri ayvay Kudayım uzun ömür versen hazır familyasını aytmayayım bizim Kırgız eli bilet kim bolana. Onlar ortalarında birbirine vuruştular. Bana tiyişesi yok. Özü ikisi de Atbaşılık, ikisi de Narından, ikisi de bir tuğan, cerdeş. İkisi birbirine güç gösterim dedi. Ortada men çımın bolup gittim. Ahırında bana da hiç kimse yardım vermedi. Benim yüreğime tigen, ben bilem hazır bu videodan keyin bir jere gidet da bu mesaj. Tekşirsinler da ne sebepten aytam. O yer hazırki projektin akçasını ben töledim. 2018'de Snos bolgan kafemin akçasını men töledim. Altından da atepleniyor ötetti de. Kinoteatrın ateplenesi ötetti. Altından ötken ateplenenin akçasını da bana tölettiler. $22.000 toca. Polnisini beni ayttılar. Tölemezsen Snos kılağız. Bunda kılağız. Korkuttular beni. Çünkü bunca akça saldım da. Plus 10 sotluk yerdi. Memleketin yeri, park yeri. Ben bilmedim de. Bana ayttılar da benden toca akça aldılar. Algan akça menen 10 sottuğunu ortasını Krasni aldılar. 1 sottuğunu. 9 sottuğunu da memleketten Meryem'den arende aldılar. Biri de gidip tekşirip sormadı da. Bunday. Bana ayttılar Snos bolot, park bolot. Ben ayttım men Kırgızstan'ın zakonu tepelemeyim de. Eğer park bolsa
макул ben чыкам деп снос колдуруп өзүм бозуп чыктым. 3 жылдан кийин мен оякым парк болгонун күтүп турганда менин жүрөгүмө тийди да, өзүмүн акчасын төлөгөн прожект 3 таш тоже чыкты. Азырда бетон менен чыкты. Мен мурда челик консорциум менен жасагандым. Азыр бетон менен чыкты тоже. Ойлансаңыз. Анан ал кредитке алган акчаны төлөп бүттүңүзбү? Канча жыл төлөдүңүз? Элхамдулилла. 6 жыл. Саттым, квартира саттым. Бизде мындай бир сөз бар. Мен точно мындай айтайм да, эркекче мындай болду да. Эгерки мен осы себептен атам, апама Кудайым узун өмүр берсин, мени жакшы тербиеле кылып койдулар да. Атам айтты, балам, оякта жедин, иштин, үйлөндүн. Бүгүнө чейин мен билем, сен мана жаман сөз сүрөткөн эмесин. Мен кафе снос болгондо айтты, сана жарашаны кыл, келсең кел. Толка ояктан келгенде атана, апана, аялына, эжени сөктүрмө деди. Мен не кылдым? Мисалы кафе снос кылажам дегенде бир тууган, кыргыз бир тууган келди. Али деди, давай ал сана $75,000 берим, мен өзүм снос кылайм, өзүм айниктери, өзүм холодильниктери сатып, мен сана чисти мындай акча берейм, сен ташлагыла, мен өзүм снос кылам дегенди. Акчанын мынча өзү санайып калды, ичиндеги окатлары, темирлери, айниктери. Мен айттым, бир тууганым, менин Кыргызстанда убакитте 2001 жылынын 2 айы, 2021 жылынын 2 айы. Мен айттым, $143,300 каразым бар мен Кыргызстанда. Мен буларды төлөшүм керек. Эгер мен жаман адам болсам, берген 75.000 алып, кечинде учуп кетет. А мен не кылдым? Мен айттым, буну мен төлөшүм керек. Жок деди, мен бере албайм деди. Мен только 75.000 берем деди. А мен калдым. Мен өзүм снос кылдым. Өзүм саттым. Жетмеген акчая бир квартирада саттым. О квартиранын акчанын полностью төлөдүм, элхамдулилла. Эч кимсеге каразым калмады. Мен алдым ачык. Мен азыр жүрөм көчөдө, эч жерде эч кимсеге каразым жок. Мындай да, себеби адам болуш керек. Мен элхамдулилла алгам тербеден. Мен буну кылмадым. Мен алып качканы билеттим. Толка мана ишенип калган о кыргыз бир тууганлары мен менен мындай, я эстесеңиз, Ош базарына кетип товар алганда тачкилер бар, тачкилер. Бири-бирине урушат. Али байкенин товарыны мен ташыйм деп. Ташки айтат, Али байке, мен сизден акча алганда уялам, кыргыз туугандардын атынан кечирип сорам дейт да, мындай жүрөй күйгөн. Мен кантип таштайм кетем Кыргызстанга? Yani Oş pazarındaki taşkacı bile yüreği sızlatat. Futbolda görgen bolsun, takside bingen bolsun, kayağa gitsen o tuğanlar seni bastupaylıp etti, geçirip koy deyip tuğanlar yürekten aytat da. Göğü tuğanlar gelip tamak jeyit, Ali canı kayağa açsan gelip oyak kafene gelip kafeni jeyip kalat. Bu Kırgız işte bu da. Yani bana soratlar Kırgız kandı. Niye? Ben biraz yüreğim gügende bir video tartkandım da akçanız göpse gelin de Kırgız tuğanlar jesin akçanızı deyip bunday. Yüreğim duran da. Toka bunday yürekten aytkan emezdim da onu. Anan. Göp tuğanlar tarındı da. Misal 10 minutluk video tarttım. Bu 3 sekundluk söz menen göğü tarındı bana misal bu söz için. Men ettim geçirip koyun da ayvay beni aldaganların da yüreğim sındı da. Siz anан Турциянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга дагы кайрылуу кылгансыз, Кыргызстандагы ошол бизнес боюнча анан ишкерлерге дагы кайрылуу кылгансыз. Кыргызстанга эгерде эме болсо, ушу ишкерлерге дагы туура максат кылгыла, Кыргызстанга келгенде күйүп калбагыла дегендей бир сөздөр дагы болгон. Азыр эми кандай ойлойсуз? Ошол оюңуз өзгөрдүбү? Ben aytamam. Ben 2014 yılında Kırgızistan'ımıza gelgen Türk prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Premier Ministerken ben onun tamamını jazadım 2014'te 2018'de ayvay жақсы тамақ жазып ayvay razı oldu da men kayırılgan büyüp kaldım da kayırılganda karazım var da men Türkiye'den kredi alganda dolar 3'tü hazır 42 oldu. Misal o vakitte tölegende 30'du da karaz tölegende 30'du. Yani bir oylarsanız siz 3000'den alasınız
потом götürülет. О себептен акчан жок, анан кийин мындай болот да. Жакшы, мен о вакитте мен Кыргызстанга келгенден кийин 38 мемлекетке кеткен. Мен эң көп калган мемлекет Кыргызстан. Ben vardım Saudi Arabia, Katar, Bahreyn, Dubai, Filipin, Endonezya, Tayvan, Bangkok, Singapur. Bari jere bargandım. Brezilya, yani bize uygulamayan memleketlere barattım. Ama ata toprağı gelgende, ayalım menen tanışkanda ben bu yakta kalışım gerek deyip satıp bağırını. Atam misal vakitte bana 6 ay tarındı. Men İstanbul'daki kvartirlerimi satıp bu yakta biznes kılganda bana tarındı. Söyle aytıp bari kişi gidet, işleyet, akça tapıp gelet. Sen bu yaktakilerini satıp gidesin dedi. Men bilişim gerek dedim da gittim. Ошол бардыгы эле эмнеге кетип калбайсың деп сурашса керек, ошондой учурлар, сен эмнеге кетпей жүрөсүң дегенде эмне деп жооп бердиңиз? İşenesizmi? Yürekten aytam da bunday jalansız da hazırki prezidentimiz, hazırki koğumsuzluk konularının Kamşıbek Taşıyev, Kılıçeviç, Sadarnur Kocaet investorlar gelsin, investorlar kollayalım degeninde ben bilem можно onlara jet almaya kaldım o vakitte de. Можно jetsem bana yardım beretlerdi de. Sözsüz ben bilem onların yürekten Kırgızstan için hareket kılganları, Kırgızstan'ı götürüş için bunday niyetleri, emgeklerini koyganlarını o geçten ertene geçen işleyip Kırgızstan'a hareket kılganlarını men özüm sezdim. Ben aytdım Ali sen gitme işin gerek, kalışın gerek, bu tosma iş gerek. Yürekten men gölde bir tamçı bolup hatta bu joğandan investor jağından men aytam ya vargan yerlere merlere aytam da gelgile Kırgızstan deyip 2 yıl burun bizim Ankara'nın meri geldi Kırgızstan'a. Mansur Yavaş degen. Anam Hayat Rezidence'da şey kıldılar. Bunday çoğuluş. Saat 1:30'da misal hazırki merimiz bir kafede tosattı, tamak yedirdiler. Men ayttım acayip Mir, size bir kofi, bunda türeski kofi içirsem veya bunda bir tamak versem sebebi bizim cer titreşi bolganda Ankara'nın meri bizim ayıyla bizim Hatay'a ayvay göp çardım beri de atam apama ayvay yani tuğanlarımız ayvayakta yaşayan bütün ele jardım beri de tamak jönünden giyim jönünden bari hatta bir dedim men de bunday sizi bu yakta tosup bir tamak yedirip dedim de bunday yürekten desem bunca çoğun kişi o yaktaki tamağı atkaz kıldı. Ali'nin canında cihaz dedi. Canındaki pamukçuklar ayttılar. Hocam bir 1,5 saat var. Biz Issıkköl'e gidişimiz gerek de. Yani yetişmeyet de. Çok dedi. Bu Ali Hatay degen aylının Samandağ aylında çoğulayıp kalgan bala dedi. Bizi aç bırakmayet dedi. Men tamak жаздым. 1 saat 20 minütte bari tamakları jetkizip sup salatlar jağına. Ahırında meri bana ne aytıp kaldım. Ben de hazır telefon oturat da Ankara'ma. Ali işenese mi dedi. Men bunca jakşı tamakları salatları ben Ankara'da jeylegim dedi. Aybay. O vakitte Kırgız tuğanlar ayttılar. Ali da gel dedi Ankara'ya dedi. Ankara'da açalı dedi. Yok dedim bakayım men bu yakta kalışım gerek. Men bu yakta kalıp butumun üstünde kalıp Kırgız tuğanlara benim özümün yetiştirgen bağlara turuşum gerek dedim. Jigit düşken yerde kalkattı. Butun üstüne turattı. Анан жанагы черныйлар менен каяктан эле аралашып жүрөсүз. Анан кийинки кафеңиз мен билишимче ошолордун бир имараты болуш керек э. Кантип ошол имаратка кайра кафе ачып калдыңыз? Ошону айтып берсеңиз кандай болду эле? 2021 жылында менин кафем снос болуп Тунгуч'a gitkende bak bu Tunguç'un birinci жолу буякта айтам. Мен Тунгуч'та болгон программаны вообще hiçbir жерде видео тартып айтмадым да. Мен Kalkekiva'da снос болду deyip Tunguç'taki kafemi de 6 жылдыр иштететтим да. Анан буякта да буяктан болгон окаттарымы алып, буякта да жакшы кылып, Tunguç'ta da öyle bir son kafe kıldım ki Tunguç'un eline çakkan, geçke 24 saat işleyip kalgan, tününde konakları gelip bolganlar kayakta tosat.
3'te уктаган киши тууганына каякта тосот да. Анан келип кафеде отуруп летний жасадым, фонтан жасадым, эл отурсун, өздері туңгучун эли отурсун деп бүтүн аябай жакшы бир нерсе жаздым да туңгучта. Бул проблемден кийин тоже оякын кафе хозяиниде өзү мемлекет менен туура эмес düşүп бир нерсе болду. Мемлекет сразу бир күн келип печать коюп чыгартып койду мени. Мен o vakitte gidettim de avukatlarımı da alamayattım. Benim Kudayım uzun ömür versin. Bizim Elmirece degen advokatımız var. Aybay bir tuğan beni bıraçkası katarı görüp bana jardım berip ağrı jerde Kırgız'ın zakonunun jezgirinde jardım bergen beyeceğim var. O bolmasa zaten ben tur almayattım da. Anan artık gidem degende ben de televizordan jardım sorangandım da. Hazırki birliğimizden hiç kimse yardım vermedi. Yani açık aytımda. Bana birileri geldi dedi. Bir ayal geldi de. Benim yerim var sana berim dedi. Ben algan hazırki o işletken yerimin o sizin aytan kriminal kişinin bolganını bilmettim da mınday. Ayal demek ama atayın civergenlerde de bu Aliye Bergile. Ben ne zaman gördüm? Açık aytım. Ömrümde onu bir jol gördüm. Открытамда. Өзüm открыто кылдым, ama böyle. Ошол кимиси мен адаштырып атат окшойм да, кимиси эле? Камчы Гөлбаев. Гөлбаев да. Анан Нурайым деген аялын өзүнүн аялы болгону ого актыр. Мен билметтим аялды. O аялына жиберген. Bu Türkiye çünkü ben video tartkandım. Ben gidem degenim. Tamam, siz beni bunda поступать ettiniz. Rahmat doğanlar ben gidem degendim. O vakitte beni çağırdılar. Sen gitme gele. Biz seni tekşirdik dedi. Biz sana okşaş investorlar Kırgızstanda kalış gerek dedi. Anan ben de açık aytayım. Benim özümün bunday bir akçam vardı. Ben oylangandım da bir hazırki zdaniyeye girsem oylandım da ben 40-50 bin dolar menen жазayım da bunday. Расход жазayıp işletem. Eşikten jakşı zdaniye görünedi. İçine girsem elektrikler ölüp kalgan. Kanalizasyon yok, su yok, kafirler çürüyüp kalgan. Eski zdaniye, bu SSR vaktinde kalgan zdaniye. Ben remont kılayım, aydam yok, başka yerim yok. Ben 50 bin koydum. Жетпеди. 20 bin koydum. Yok. Bu yakta Türk tanışlardan atama ayttım. Ata bir kvartira daha satış gerek dedim da. Başka aydam yok. Kalam dedim. Buradaki kafelerden oputum bolgan sebepten kvartira sattım. 130 bine girdi. Şu daha bitmedi. Bunun aybay kafa жумушу şeydi. Жана артынан черный чыга турган выходтар бар экендиги ошолор эме экенби, мындай чын экенби? Мен билбеген нерсем жок экен. Ben de bilmiyorum, siz kasinoya mı vargandınız o vakitte? Ошону айтып берсеңиz. Чын эле мындай ичине киргенде мындай черныйлар иштей тургандай атмосфера экенби? Ой, Кудай сакласын. Точно айтayım da men korktum, bala jalan жок. Men жума сайын кой сойдум да. Bir yıl boyunca cuma sayın koy soydum da. Конечно, ne yaşagan bilmiyorum da o yakta. Kasino vaktinde yaşagan törme bile var altında. Burada. Aslında törme bile vardı da. Anan giyin... Türme, türme neydi da? Türme o. Aslında? Aslında anan şu elektriski bir nesneler jazatkandı. Bunda elektriski bir nesneler vardı. Aybay tazaladım da o yakları. Aybay Kuday saklasın da ben korktum, jalan yok girgende. Ben 130 binde toktadım da. Ahırında Ece'ye ayttım da. O zaman ayakta Ece söyleşmedi. Bir bugaltırı vardı. Advokat vardı. Ece'ye ayttım. Ece davay bunday kılalım. Ben bunca raskot kıldım. Benim akçam düştü. Jetmeye kaldı. Ben 130 binde şu daha bitmeye 6 ay remont bitmeye kaldı da. Hazayini ben o zaman tanıdım. Geldi de. Gelip özü kafeye görgenden giyin. Ben tanımaydım. Vapşı da görgen emezdim o kişiyi. O canında jürgen bala vardı. Onu görgendim. Çünkü bir ayalımdan o gelgendi kişi. Ben o hazayin oylandım. Yok, hazayin da aytkandı. Bu Ece hazayin. Bir kişi gelgende ben Cenel'e uçraştık. Bunday dedi. O malades, sen benim yerimi gületip kalgansın dedi. Ana ayttılar, hazayin bu. Ayttılar işte bu bunday degenden keyin benim kolum butum tutmaya kaldı da. Bir şey korktum, yalan yok aytım. Ben bunda ayttım, kuluçumu çıkarttım. Belki dedim geçirip koyun. Ben buraya bunca akça koydum.
Ключ буякта турат. Мен артык жаза алмайм. Hiç bir жерден окумаясыңыз. Али мындай кылды деп мен кечирип коюм, мен иште алмайм. Мен айтты, эркексиңби деди. Эркекче кол бергенсиң да деди. До конца иштешиң керек. Акчам жок деди. Давай, канча акча жетмесе берин, долг берин. Өзү акча жалан жок да. Онун үстүнө $80,000 да акча берди. Мен жазадым, ачтым да. Андан акырат төлөдүм. Бул убакытта мындай кызыч болду. Анан 2 жыл мурун каза болгондон кийин мемлекет өттү. Ошол жер мамлекетке өткөрүлдү. Мемлекет өттү. Каза болгондон 12 күндөн кийин мемлекет өттү. Анан менде onlar менен договорум болгон себеп мемлекет мен менен договор кылды. 2 жылга договор кылды мемлекет. Азыркы президентimiz Allah Kudayımızın versin. Тоже мындай проблемамды айттым bir futbolda. Bir futbol vaktinde hocam prezident siz менен bir sözüm var degende Allah razı olsun alıp gelgile dedi Ali dedi. Varıp men özüm programmasını düşürgende düşündürdüm. Düşündürdünüz проблемаңызды. Problemamı düşündürsem o vakitte hazırki merimiz Aybek Cumhurşaliye vardı. Fugi'nin načarniki vardı. Anan Dumi'nin načarniklerini çoğaltıp düşündürdüler. Ali'ye okşaş investorlar Kırgızistan'da kalış gerek belgile dedi işlesin dedi. Kızım менен Türkiye'de мындай bisiklet менен жүргенде biz жолда мындай какырабыз. Алга кыргыз, hey. Кичинекей кызым 6 жаштан какырат да, алга кыргыз. Мен Алар бул жакта төрөлүп, бул жакта чоңойду да. Туурабы? Бу жакта işte 6 жылдыр мен азыр о айтпайм дедим да, сиз азыр ояка тарттыңыз да мени. Вообще да мындай өзүңүздүн жумушуну жакшы кыласыңыз да. 20 жылдык окуп 2018'de bu programlar болгондо beni балам менен коркуттулар да. Баламын сумкасына кат коюп, эгер Kalkekiva'daki kafeden çıkmasan balanın başını keseriz deyip balamın suмкасына okulda kat koydular da. Siz bularda айтып чыккансыз. Ben de açık. Men o vakitte geçen korkmagan adamdım. Hazır korkmayan ama balam bana bir söz ayttı da okula varganda. Ata dedi, men bir söz var, bir söz soram. Ben ölsem sen iyileysin mi dedi. Balam Kuday saklasın, sen niye bunu aytasın desem, ata men size aytmadım dedi. Men sumkamda dedi, kağızlar turata orusça жазганlar eğer çıkmaya kalsam balanın başını keseriz deyip. Men o gün korktum da, men o güne geçen korkmayattım da, açık mınday. Balam o sözü bana ayttı ya 8 yaştayken. Men Türkiye'ye vakitte jiberdim da. Hazır jakta geçen 3 ay murun kanikulda alıp geldim. 5 yıldır gelgen emez dedi. Yani gel balam gel Kırgızistan'a geldi de gelip görüp bak balam bari normal oldu işteki çok problem yok dedim. Korkmadı da. Çünkü özünün ata jurdu, özünün doğup kalgan yeri de Kuday bize ömür verse kança yaşar bilmez. Yani özleri gelip bu yakta ата журтунда жашасындар да, ата журтуна хизмет кылган, ата журтунан да эмгек кылган бала чака болсундар да. Бу Türkiye'nin Kırgızistan'ın ortasında inşallah Kuday buyursa pasollar bolsunlar, iki memleketin bir atanın tohumlarıyız da. Siz бутуңузга ок жегенде ал кайсыл кафеден кийин ким менен тартышып атканда болгон окуя? Kalkekiva'daki kafede. Ким аткан аны? Bilmiyorum. Aytalım. Yani ben kimsenin boynuna asalmayayım Kuday'ın aslında. Ama ben Kuday'a tapşırdım. Bizde bir söz var Arapçada. Kur'an-ı Kerim'de kulum özün duhun jetmegende, özün kolundan gelmegeni sezgende tokta bana tapşır. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Benim Cüküm, Kudayım sana tapşırdım. Sen özünü alıp koy. Ben Kırgızistan için can veririm de. Ben bak bu sözü ayalım Turat 16 gün benimle söyleşmedi. Batıkent okuyasında ben spor zalına oyağa varıp okatları çoğulturup Elmira Bolonbekeva bir ece vardı. Ayvay kıyın ecede. O menen mınday işleyip varıp çoğun kamazları toldurup Batıkent'e civergende. Hani ben de atımı jazdırdım da ben de Batıkent'e gidem, ben de Sokuş'a gidem deyip oyağa vardım da.
ооба билем. Анан аялым бана айтат, сен бала чакаң бар, сен ненормальный, чо не мен Кыргызстанда жашап, Кыргызстанның суын ичип, Кыргызстанның нанын жеп, караңызчы, мен инвестор болсам да, yani kim beni jaman görse görsün. Ben Kırgızistan'da yaşasam Kırgızistan için can veririm. Tacikistan için emez. Varıp Tacikistan için sokuş attım da. Açık bir aytı kantip bolot dedi. Tabii dedim ben poğurum da. Tamak pişirsen de bizim jardım bergen bolosun da. Bu sebepten beni jaman gördüler göbü kişi. Ben ayttım varam. O yaka. Kişideki bir şeyde gölde bir tamçı oluş gerekti. Aytam başka Kırgızistanımız yok da. Эми азыр президентибиз Садыр Жапаров менен жолуктум деп калдыңыз, футболкасындагы көрсөтүпчү. Ошол кандай болду? Ошол жолугушуу кандай болду? Анан футболкасын алган учуруңуз кандай болду? Ошолорду айтып берсеңиз, анан жолукканда сиздер эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Ben hazırki yani 2 yıl murun men olganda ben kafemin problemesi жөнүндө ayttım. O vakta jardım berdi, Allah razı olsun. Memleket menен dogovor kılıp memleketine işledim. 1,5 yıldır problem yoktu. 3 ay burun bizim prezidentimiz mesela 2 turnir oynadı. 2 turnirde gol gizdirgen emez dedi. Ben işte prezidentskeye komanda bir duh verettim de. Ben ayttım, prezidentimiz bilesiniz girgende futbol poleye adına yerden giretti anan. Ben biraz zoom'u çıkarttım. Acayip prezidentim dedim. Size gösterip kaldı. Göz gire almayasın. Bir batak alalım dedim. Bunday bir batak alıp жақсы bir batak menen duh verdik de. Kudayımıza jardım menen prezidentimiz o vakta 5 gol gizdirip koydu da. Turnir bitkenden keyin sonra prezidentim dedim. Ben bizde Alex de Souza, Roberto Carlos, Van Hooijdonk bu çoğun futbolistlerin men formaları mende turatta. Bu çoğun kişilerin şey Kırgızistanımızın bunday büyüp kalgan bir prezidentimizin özünün giygen formasını alıp da göğü kişiye nasip olmadı da. Men oyumça Kırgızistanım için şansı da Kırgızistanımızın için geleceği için geçkesini gündüzünü koşkan Sadır Nurkožević olsun, Kamçıbek Kıdırşević. Men göretem da bunday. Men bir Türk jarana olarak göretem da Kırgızistan'ın geleceği için geçkesini gündüzüne koygan adamlara men de gölde bir tamçı oluşum gerek deyip veretem da. Мындай суроо берейинчи. Кыргызстан эмнеге сөз? Чындап эмнеге кетти? Ата yurt. Жакшы. Карманган bir 3 принцибиңиз. Adam oluş gerek. Tamak jеген жерini butun menen tepme işin gerek. Özün eğer kayakta yaşasın jasa. Ben hazır Kırgızstanda yaşasam özüm tamak jеген жерin butun menen tepme işin gerek. O jеген tamağı siyip oluşum gerek. Her daim жаман адам бар, жаман эле жок. Кыргызстанга келе турган инвесторлорго, бизнесмендерге кандай кеңештерди берет элеңиз? Келсинler, мен bu yakta 2007'de mesela gelgenden bugüne geçen ne yaşasam beni tarındır almaydılar. Ben investorların bağırına aytam. Men toru adamlar menen çoğulgan emezdim. Hazır ki bizim prezidentimiz bizim Kamçıbek Kıdırşeviç'imiz olsa жақсы ofisler açıp koydular. Investorlar gelgende Kırgızstan'a. Jönele bunda her birden düşüp investor gelmedi. Memlekete kayırlat. Memleketin faydasına жақсы çollar öğretildi. Şu bizim Kırgızstan'ımızın geleceği, bakın ben bunu ilk aytmadım aslında. Bizim JIA degen asosiyasyonumuz var Kırgızistan'ın Çaş İşler Asosiyasyonu. 2010 yılında kurulgandı da. İlk 20 kişinin ortasında ben vardım. İlk Türk çaranı o JIA'nın içinde ben vardım. Ben hiç bir vakit unutmuyorum. O JIA'nın asosiyasyonunda çoğulganda biz bir kafede oturduk da 20 kişiydik. Demek siz Kırgızistan'a gelgile deyip çıkarasız, turabı? Her daim başka Kırgızistan'ımız yok. Her daim Kırgızistan'a gelişimiz gerek. Her daim Kırgızistan'da bunday investor katarı, bunday canı cumuşlar katarı. Men bunday köp investorlara okşar, köp strayterlara köp akçam yok. Ama benim baylığım, men misal
мектеп ачсам, повар мектеби. Аябай мындай. Мен ачмадам, кафе ачтым. Бул кафеден 10.000ден ашкан кыргыз бир тубана повар жумуш öğrettim. Bir de поварлык мектеби ачсам, ой. Чын ачышыңыз керек экен. Иншалла. Кыргызча кантип үйрөндүңүз, анан канча убакытта сүйлөп кеттиңиз? Биз айтасың, кыргызча тили менен түркчө тили бири-бирине окшош да. Мен такыр кыргызча сүйлөшкөндөн кийин, такыр башка эч сөз ойногандан кийин, мындай сразу öğrendim да. 4 айдан кийин сүйлөшкөнө баштап калдым. Кел, кет. Мындай базы сөздөр бар. Буякта айтканда мисалы түркчөдө башка болуп калат да. Мисалы биринчи жолу угасында онlarda мен жакшы, мен баламдын атын Берат койдум да. Биринчи бизде да Түркияда бар да, баран ат бар да. Анан бурда десем, айылым жок деди да. Не болду десем, баран жакшы да досун, жок, бuyakta баран кой деди. Атайын келип бүгүн сонун, мен баягы аябай күлдүм бир жердечи. Аябай күлдүм да сонун, жана аялым кайсыл жерде айттыңыз? Ооба, макул. Биз үйленген 16 июль. Жок. Немеде жанагы түшүнүк кат жазып аткан жердечи, кийинкисинде аялым уруксат бербейт. Билбейм, аябай мага мен үчүн жакшы маек болду. Мен дагы деле сүйлөшкүм келип атат, бирок бизде балким кийин дагы чакырам бизде. Биз дагы улантабыз. Баары жакшы болсун. Биз дагы сизди сыйлайбыз, сизди жакшы көрөбүз, урматтайбыз. Кыргыз тилин, Кыргызстанды ушунчалык кадырлагандыгыңыз үчүн, сыйлагандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буйруса баары жакшы болсун. Иншалла, баарыбыз Кыргызстан үчүн көңүл берели, Кыргызстан үчүн дух берели да. Иншалла айын 25-inde de тоже Мурас Корома командамыз ойнайт. Bizim international da. Biz de varıp toja duh veririz. Dağ даярдан атасыз. Doğru. Her daim Kırgızistan. Ahırki sözümüz bu da olsun da her daim bu stadyumda olsun. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan. Utsa da utulsa her daim Kırgızistan.